veliko mi je zadovoljstvo da smo danas u Kraljevu, da ste naši domaćini. Naime, Vukova zadužbina je u školskim godinama 2025., 6., 7. i 8. akreditovala seminar koji je posvećen životu i delu Vuka Stefanovića Karadžića u nastavnoj praksi srpskog jezika i književnosti. Mi predavači smo se trudili da doprinesemo da nastava naših uvaženih nastavnika i profesora bude zanimljivija, prijemčivija đacima i da upotpuni poznavanje ne samo dela, već i života Vuka Stefanovića Karadžića. Njegova je bibliografija, kao što je poznato, veoma plodna, međutim, veoma je zanimljiv i njegov život, pa tako je to barem ja u svom izlaganju sam se trudio da na neki način ga predstavim kao čoveka od krvi i mesa, koji je možda i koji najpoznatije, recimo, dete u 19. veku, zahvaljujući njegovim zapisima, a onda sam ga pratio kroz potonji život sve do konca, gde sam pokušao da prikažem jedno naličje i lice i sve ono što čini Vuka Stefanovića Karadžića posebnim, jednim od najiscrpnijih delatnika u našoj kulturi i da zaključim time da je Laza Kostić bio u pravu kada je rekao da će za hromim vukom pohramati vekom. Na današnjem seminaru mi smo pokazali na koji način možemo savremenim pristupima da dočaramo učenicima život i stvaralaštvo Vuka Stefanovića Karadžića i putem kreativnih igara da sistematizujemo njihovo znanje koje se tiču tokom školovanja i podstaknemo njihovu misaonu aktivnost, kreativno mišljenje i stvaralačku inspiraciju. Seminari su nama nastavnicima obaveza, međutim pravo je zadovoljstvo kada imamo dobre predavače, kada imamo interesantnu temu i kada to što čujemo na seminarima možemo da primenimo u praksi. Dodatno zadovoljstvo je kada se mi ljudi iz iste struke sretnemo, razmenimo iskustva, pitamo predavače za neki savjet i bude uvek dobro druženje.